negdje sam ubrao da voliš zanimljive životinje. Da. Jako zanimljive životinje, da si imao ili imaš, to me sad ispravi, jastreba. Imam jastreba, Harrisona. I iguanu. Prodigy i Lily. Prodigy i Lily, ko je Prodigy? Kaj misliš? Aha, ove su ženke, da, nešto. Ja bih rekao da je Prodigy jastreb. Ne, a? Ne? Pa ne. Aha, jastreb i Lily. Iguana je Prodigy. Pa no, jastreb i Lily, ne? Pa jastreb i Lily, da. Ja sam cijel stil tu koji kaže. Da. Dakle, Prodigy koliko i Dante, sa mnom 7 godina. Da. Dakle, to je već prasica od 2 godine, 2 metra. 2 metra, ozbiljno. Da, fenomenalne. Dakle, ona ne želi jesti kad mene nema, ja sam morao otići u Ande. Dobro, morao. Ne, morao sam, fakat sam morao. Dobro, doćemo do tog dijela. Dok me nije bilo, 11, 12, 15 dana, 14, ona nije htjela jesti. Organizirao sam sve za Dantea i za čačkalica. Nemam. Imam rijetke zube. Nemam. Znači kad dođeš 50, onda su ti zubi malo rijetki. Ne znam. Ok, dakle. Onda smo ali to mi moj Dante pas radi ovako. Vidio da ja to radim i on ne počne to raditi. To je nevjerojatno. Pa dobro, kažeš da si vuku na roditelje, jako. vlasnike. Dakle, nije htjela jesti, mada je bilo sve osigurano. Dante je na pola bio trul. Lili se bojala onoga lika koje sam isto odredio da naučio sam kako da ih hranim. Nije htjela jesti od njega, stalno je vrištala na njega. Dakle, kaos je bio u kući. No, ostali su svi živi. Oni se naviknu na jednu osobu, pogotovo iguana. Iguana ti je specifična vrsta koja prepoznaje onoga koja je s njom, koja je njezin vlasnik. To je ružno reći vlasnik zapravo. Taj koji ona neće jest ako ja nju ne pomazim po njezinim što strane što ima i te krijesta. I ona zažmiri i digne se čak ovako, isprsi se, da ju mazim. Kad se pomazi, dam mi klopu, salatu. Ja sam uvjeren da su iguane i to su dinosauri, jedan kroz jedan. Ja sam imao jednu snimku, pa oni su preživjeli prije 65 milijuna godina, znači preživjeli oni, pa onda, žohari, neke ptice, pa čak ja mislim i paunovi i purani da su ti s tog vremena koji su preživjeli. Sve koji su znali letjeti. Ili mogli ići po zemlju. Dobro, rekao bi i krokodili, to su isto dinosauri, vrate. Ali nekako najsličniji da onima dinosaurima kojima mi imamo viziju. Viš ti te oči koji gleda, kreće s očima kao ja. S sve strane može gledati. Dakle, taj njezin prijeteći pogled, kad dobi klopu, ne dira mi se. Odjednom postanem ja taj koji je neprijatelj. Aha. Maženje može do tog momenta. Ali to je ostalo mi kod pasa kojega te bojiš. Ti mazi ga sve, ali kad dođeš klopu ne dati. Dakle, to je odlika predatora i životinja koja je u divljini, to je fenomenalno nešto kod njih. Koji Lili. Znači, to je najveći jastreb kod nas koji nije dopušten. Ja imam dozvolu ministarstva, imam položen ispit, to su jastrebovi Harrison koji su iz Arizone i u Hrvatskoj su samo radi čuvanja neba gdje avioni idu od tih golubova, nekih ptica da ih rastjeraju s područja aerodroma. Ja isto imam iz određenog razloga i dobio sam dozvolu, ali moraš proći test gdje se vidi da li si ti zreo za to. Ja sam kao dijete imao jednog jastreba koji je opal u šumi iz grane, s gnijezda. Hranio sam ga do 14. godine i kad sam išao za Zagreb, on me pratio, vlak je pratio do Zaprešića. I dalje sam, valjda mu je to bilo dalje ići, 14 godina. Izgubio sam ga tada zauvijek. A ja sam morao ići u Zagreb, osnovnu školu. Ta tuga me držala do prije godinu dana. I rekao sam, da. Nekakva povezanost tadašnja s tim jastrebom me progonila i to su posebne ptice. To je poseban... dobro da neće svako imati jastreba. Ali kak je opet došlo do toga? Opet sad pričamo i malo vraćamo se na nekonvencionalno. Ta ljubav koju sam... Jastreb i iguana. Ja sam bio izdvojeno dijete. Broj 1. Sve me nešto stislo, nisam ništa stislo. Broj 5. Kaj mi to smeta? Uzmi, baci. Da.
nekako ekipa koja je išla u školu znala je našu obiteljsku situaciju, mi smo bili, kao što sam rekao, naše nekonvencionalni i disfunkcionalni. I kao takvima nisam bio baš poželjan prijatelj. Pa sam se više družio onda sa životinjama nego s ljudima. Evo, to je možda najiskrenije rečeno. Jer znaš ono, kad ti imaš nekoga ko nema uređen doma život, ovi idu u crkvu, mi nismo išli, ovi ne znam, na izlet, mi ne idemo jer nemamo, dogodila se jedna situacija u kojoj dijete ne bi trebalo doživljavati, da bude odbačeno i od svoje ekipe. Ok, naučio sam živjeti već tada drugačije, sam, evo životinjama, čudak. Pa je li ostavilo to utjecaja na tebe? Pa, ostavilo utjecaj na mene da nisam po šablonama, da. Naravno da sam se ja socijalizirao poslije, brate, župnik sam. Školovao sam se u Zagrebu, halo. Ali ta crta koju vi svi možda drugi imate, koji imate, ok, i to nije poželjno da bude dijete takvo. Jer iz takvih situacija se često rodi dijete koje bude dijete neprilagodljivo društvu. Međutim, ja sam taj svoj put prilagodio društvu, ali na jedan specifičan način. Mogu sam ispast negativac ili nešto propalica, a ja sam uspio nekako ovako. Zato ta moja čudna crta kao svećenika, uvijek se može naći njezino izvorište. Da. Kao i za svakog od nas, znaš. Ja negdje kažem da ja ne volim ljude koji su po jusu, koji su po šablonama. Super, da. Ok, ali i to je ono gdje će ti neko reći, čak i oni ljudi koji su po šablonama će ti ispod propovedom traje predugo. Ti piše da je predugo. Koji je taj propis složen? Da. Ne kažem ja da namjerno kršim neka pravilo da bi ispao drugačije, nego mene ta pravila i norme ne vežu. Te sitne, govorimo sitne. Mora da... Nemoj se duboko, da ne mislim da ja držim do pravi i normalno. Ne, kožim. Nego one koje me čine slobodnim, kreativnim, svi znaju oko mene da sam ja kreativac i u glazbi, u slikarstvu i ja sam DJ u župnim feštama kad imamo, susjedi me tužili na Kapitolu već 150 puta, pa na koncu, kaj bu biskup rekao sad, rekao je drugi put kad dobijem, onda je bio nadbiskup na Leopolda Mandića sad kod nas. Kaže, opet je došao prigovor. I kaj ćete sad reći? Pa sad ću reći da sam i ja bio tamo. Kužiš, župni blagdan. Čovjek je iskren bio i super, to mi se sviđa kad čovjek razumije da ima neprijatelja, tam susjeda koji ne bre zmisliti to kaj smo mi sad tamo. Ne može sebe smisliti prvo. Da, prvo ne može sebe, a onda kamoli da tam svećenik skuplja nekom, pazi, došla mi upala žena, imamo slavlje, neko krštenje, bilo nam pojma šta. I upada ona, ili vjenčanje, pa malo manje vjenčanje bilo, do 100 ljudi možemo tamo primiti. I žena upada na vrata meni na župni ured, kuca, zvoni. Čujem da vi imate tu vjenčanja i krštenja. To rekao, gospođo, imamo i sprovode. Pa to mi je posao. Okupljati ljude. Pazi, to je sad posao krimen, okupljati ljude. No, moramo znati koji su to porivi, koji su to razlozi. Možda isto moj, kažem, način nekonvencionalan, ne okupljam samo na misu, nego želim ljude oko sebe i mimo toga, i na prve petke imamo, u noći se, uoči prvog petka, u ponoć budimo, idemo klanjanje pred presvetim, kao sveta ura, znaš ono. To su stvari koje naravno neko ko ide sa strane gleda kaj ovaj pop opet zmišlja. Nije to ono, samo i da radimo neke stvari koje su mimo onoga kaj su naučili. Meni su u sjemeništu smo znali imati ta noćna klanja pred pesmom. Meni je to najdraže bilo, zato ja isto volim ovu svetu Getsemansku uru. Dakle, baš kad mi je teško, baš kad mi se ne diže iz kreveta ili taman si pišem, Isusa kojeg sam nacrtao. Znači ja crtam završetak, 3 dana nisam izlazio iz sobe van da ga nacrtam, jeo nisam. I zove mene Tonka, jedna iz župe, koja je katehistica, župniče klanjanje. Koje klanjanje ponoći? Uopće sam bio van vremena. O majko mila, pa uoči prvog petka, ja sav musav. Sa ruke prlje, kako ću izaći dolje među ljude? Ništa, idem. Ja sam Isusa toga uzeo sa sobom, nek vide kaj sam radio, jer teško ljudima reći neko opravdanje za Da, zapravo crtao sam, nisam niš drugo radio.